rehefa manambady ologno rapera. Yo mamani, ça va? Yes man. Sana kuna terma manganzan mo tsy zaka ko eh. Yo, bakila mbwat. Yo maunganga. Yo maunganga. Azo punga na waki. Yo skia tamani. Wala, tsy job masona hatana. Bombo clat. Afa bir blank am na zasta bonbon zanuza. Bombo mi clat kwa skia tamani. Yo bakila mbwat. Manganzan tan mana madala rewi. Will bad man tifat Za bombo. tsy magtara manganto ko hela hele. You see? Ek beb ka fadini wana de bareng tsy mety magnaniwe. Yaw, Wadin yaw. basta ring. Yo. Baza la tondro fa tsy mantotro kun zala he. Mamani, il Okay. est s'appeler voir man mamani. Rehefa manambady ologno mpiasan'ny radio. Iny ry tompoko lasa tompoko vavy, madame. Mahery telopolo minitra ny amin'ny roa folo matsagna dikan'izay ny fanonona ny kibo fagnahy mivezivezy. Azafady dia tiako somary mboarana vitivity ny lafiny finanana satria après ataontsika hoe 30 minutes zegny hoe afaka telopolo minitra eo dia tsy maintsy verina agny ampiasagna zegny ny tegnako. Ka miangavianao za madame, lazana tsara kosa izay lamba isikiniko rehefa veo mba miangavianao za tsara fogna zegny ny magnamariky zay agnatin'ny fiaragnantsika toy ny tamin'ny Saint Valentin ohatra hoe solo ny hira atao Zana vinahira otra raha tany pesana radio. Manganita na manambady pesana radio. Anganzay hen ngamna maher telopolo minitra za zegny na vo telopolo minitra zany wa. iangaviana madame hoe atsika io fagnatin'ny isakafo rehefa aveo ka zay ny mahatonga zaho somary ametraka velo mafinaritra rehefa aveo satria mbola vorona any ampiasagna dia tsy maintsy ataoko fô zegny ny fisoarana zaady ho anao izay agnatin'ny tokantranoko mikarakaranahy dia efa isoarako betsaka ianao ry madame fanazanazany kosa mbola mitoetra ho anao fona tragno ty ato mandrapaviany amin'ny folora aligny agnoagny maraigna zisika maraigna To baka tsy maintsy toetra aminahy fa baka tragnontsika roto. Za zana vana raha magnanjany am radio na magnanjany. Arakeko za minenagna za tsy mety manambady pesana radio. ny fitiavagnantsika akato madame raha toa ka misy ny devoly manembatsena roasiky minary jesosy ye tiako anao malalako tsisy atakaloko anao atako voady iteraka fito la fito vavy dia efa masaka ny sakafontsika ka tiako anao mba somary karakarany eo amin'ny Anao lakozia mandroaka de volotry am-piangonana ko ana. ry malala koa ataovy ny fotoana fa andiasa zaho rehefa aveo Rehefa manambady ologno pastera. misy fanatitra ho avy ato amin'ny tokantrano lehibentsika ty ato ry malalako amen alleloia ny satana zay devoly manambatsambany ny fitiavantsika chéri aioka mba tsy tana eto mba miangavy anao zany nda levo rano Kek zany la ka holy tour tena tsika to magnano fiainana magnanjatra tsy ko mbo olombelogno e. Ko mbo fana atin'ny tragno na mivolagna normal tsy mahotra tourtely. malala nda levo rano fa iseky aho Awo ande le kran Isika. zany zany po de minahy dia seky rehefa zany. aveo tsy maintsy misy tsindrikanina foana ny dessert ny naran'i jesosy